Klasovo brašno tip 500 dobitnik je zlatne medalje za kvalitet ovogodišnjeg 42. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije koja se održala u Gradašcu. Tim povodom je danas u radijskom programu Naše kuće govorio direktor korporativnih komunikacija kompanije AS Group Adis Hasaković. Klasovo brašno tip 500 u pakovanju 25 kg se našlo među ostalim izloženim proizvodima koji su ušli u uži izvor ocjene kvaliteta, a koja je vršena, ovo je zanimljivo, na Poljoprivrednom prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Dakle, ovo je još jedna potvrda kvaliteta klasovom brašnu i mi smo izuzetno zadovoljni i drago nam je da ovaj put nakon međunarodnih medalja najvišeg ranga priznanje dolazi od domaćih referentnih instanci kakva je Poljoprivredno prehrambeni fakultet iz Sarajeva. Klas je lider mlinsko-pekarske i prehrambene industrije u Bosni i Hercegovini. Mi smo i ovom zlatnom medaljom to potvrdili, a vrhunski kvalitet brašna postižemo nabavkom prvoklasne pšenice prije svega, zatim proizvodnjom u skladu sa međunarodno priznatim standardima upravljanja kvalitetom ISO i HACCP, te primjenom halal normi, ali i bogatim proizvođačkim iskustvom, zašto to ne reći, od 113 godina. Klasov mlin za preradu pšenice je jedan od najsavremenijih u Evropi. Ukupni instalirani kapacitet mlina je 450 tona dnevno. U pitanju je toranj, odnosno takozvani mlin, toranj mlin koji na višim spratovima instalirana je oprema, tako da na nižim spratovima je skladišni prostor i zahvaljujući ovoj novoj opremi nabavljeno je u Italiji, povećana je produktivnost proizvodnje, dok je kompletan proizvodni proces u mlinu kompjuterski vođen i automatiziran. To znači da od ulaska pšenice u Klasov krug je u potpunosti zatvoren proces proizvodnje. Dakle, nema ljudska ruka ne dotiče pšenicu, u tom zatvorenom sistemu se pšenica melje, zatim brašno se pakuje, a onda ukoliko brašno ne ide na police, ostaje u krugu klasa i od njega onda od takvog jednog prvoklasnog brašna proizvodimo ostale naše proizvode kao što su hljeb i peciva, konditorski kompletan program, zatim svježi kolači i tjestenine. Na ovogodišnjem Gradačačkom sajmu ocijenjenom odličnom ocjenom je dodijeljen ukupno 18 zlatnih medalja. Kvalitet bosansko-hercegovačkih proizvoda uz buđenje svijesti domaćeg kupca za konzumiranjem domaćih proizvoda sve češće dovode do novih momenata. Svijest potrošača naših domaćih ovdje iz dana u dan raste, tako da nije zgoreg pomenuti i tu stvar da u ovim trenucima, dakle, bosansko-hercegovački potrošači, građani konačno su izrazili i stav i ubjeđenje i ponašaju se tako da žele kupovati domaće kvalitetne brendove, a domaći proizvođači se potrudili da svako u svom segmentu da ono najbolje, da ponudi najkvalitetnije na policama i to sad osjećamo svi skupa, svi ovdje u Bosni i Hercegovini i dobro da je tako, ja se nadam da će to biti još bolje.